Halagi hanya yero he ba ida bu a little message back God wants you well cause great wala po chu clear ko ade the clear lela message ne po have a short prayer Pugura tu pa puga bodu kulubele das the he bano. Hone buhiba tu pa. Father Lord, we thank you for your love. We thank you for your protections. We praise you. We lift your name up high. We exalt you. And Holy Spirit, you are the teacher. Work through us, speak through us, and touch every heart and open every mind. May they learn something out of this message. And in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, so tanya yi era te bakala ga degree era la po chu clear ko ade lo to Amen. Baba tinya la ka degree pe he da tu thi ta le to sinya lo ne woni hige pata chuda chal le head deal bo he hige da chuda cha ta sinya ba ku bakalo ba ka degree he we jolly Yes. nagini pa mukolina we he wa ta chuda cha ta ko da kelo to ba tinya do blo la pe me bachu bacha do po ko de cha pi jo de cha pa ka cha the block ho ta ni la pa like le pra chomo le o mal hi akti ba tu e aba bo pu me le doctor e kamyo ta sin hen lo block la pu ni ba ti ta sin ke mu ko li ho mo mu ko li na we ho ba tha ba no excessive creep but the Bible said Jesus the healer mi aba me ko ba excessive creep hello ko kle ka ni a woni he ma blai pa chu pa cha pa tira ita pa thi ma mure pa thi come he ma blaira he's a healer Yes. do pa thinya pa ba u pa ura chura cha chek do ne pa ba u sig tan na ni ko lisa de we Dana ma blahina liso shitewa. yeah hone pa me ko ado ko de me cha phida do la ko de me cha la but tan na me do po de ne but me na la okay ko sta kini ye ko de chane ga bla la ma pa lo le ti da do ma lo ok wa but tan na me do ro pa me na po de le pa ga bla ne pa bla fi lo ma ko myo de mu la de le ti do de ge le ti ok wa de mi ba ko le ti do de de ok wa de a ge kle lo na ge ta the message I want to share on ko myo who says great cho he ba tu pa do na la wene ka ma bla ina Yes. ba then learn ba le ti da do ba then man lo ba au ti wa na ta na ni ka ma blind na thi lo mo Yes. ade Bora agar kani pelu tachuda cha mi wano. Tachuda cha mi ne dulu yoro no jeba. yes Don't even claim it. Don't claim it. Come yo. Oi koda khicha, oi tanya utho ne tela ken ne tamia. yeah Don't even mention it. Dulu tenna mi bada chucha. Bako all of the feet the top or the battery package you do po. Dulu yoro da chuda cha mi nor mi ba. Come yo da chuda cha mi yoro mi wa within it. Thinya we. Bam no kule da chuda cha na he ko problem medanga be thinya la mi ya. Ne di yoro na we ne di jele adi he one lo no pulo mo yeah you're opening doors for the sickness ahone de lo yoro mi knowledge ba yeah no be me kwa ra pe sa sigri hello ni pe pom pura na we ba a fi lo de chi kini a fi lo chi kini ne a we na hu sa sigri a so la sa sigri ha ma bla yen chen ni ba we na hu am ni ho le de klila a na hu sa sigri so na we ni a le chulo ki dra mo ki dra ya bla do na de bla ra na ro do we na hu le sa sigri ni ha ma bla yen mo ne a we ti ban ro na hu na lo mo yes she have a big faith in Jesus. I want not put it, I mean, Tiba has a create, I mean, Paula Chica, like a blamo. I want to go to level. Level or teach us, we come out, poor Chica, one a dual chola, Latin blood, dual chola, sunscreen, thing like he, what poor Thagama, he dual cho, do a boom pony, hey, or excessive creole, or Debia attack or a kid, or Debia at problem at 3 long engine. One name, but you call researcher. But quite is Mark chapter 5 verse 34 Daughter, your faith has healed you. Amen. Go in peace and be free from your suffering. Amen. Pomu netana ma blaginali. Yes. Kemumu. Do
oh blacky le tan narki Amen. yo tan na lo tan na ni ma blacky na li ko yo to pu na ya pata chu da chamo pe ba khop lo ta chu da cha te mi ge hu sa cho na le sa su ge ma blana na po ke do dia de ba sia lo le de chai ya ba sia ba o si po do ta chu da cha la pe mi ba le chai ko yo ta chu da cha la pa ba le da chai lo ba thi da do le na ge ne go with fit le access degree le ta na le ka bla lo ko yo pa ban na ta po ke la ba bla do le access degree pa bo ne pa ba ko ra su access degree la de ke la pa Yes. pa ko su a doctor o pa ko su ke si ke so o yo khira su access degree do now like Jesus is our healer and you may heal in Yes, the name of Jesus. Amen. Amen. That's our message for tonight. Lo mo yo chu ki tu ko ni no ade do pala ba thela thu ti pu ko pu ko ni no ade mak sa yo ko ro ba ta chu ki kle abu lu thu we the go no mi pata chu ki chawa le tin na nyai lo. Amen. Bye, good night.